Hai menaje gima ya wang remnen main cerke zikre kana kum changla jangkai kana tak mai gigu Zeme news mansa Zeme ko ne hai mena hangel yagai daradle Nagamze sakan siya pe Assam pe bizi Bishal das ka chebe pe je police mena nznain cerke zikre ke kum changla jangkai kana kamai gen nimni dile je ka chele sa se wang bataka ai je Bishal das ka chebe pe je Guwahati ka le je ka chele je pe pui je angami me je pe je Bengali me ko le je ka chele Bishal das ka chebe pe ne Nagamze san siya je Nagamze challenge te be bizi ne naga youtuber mra kdi mera mena bugu video je youtube ke post te gai be bizi ne viral tag sang je bam dile je ka chele je jna ge kim ne choose FIR loss te gai be bizi Assam police mena nznain cerke zikre ke kum changla jangkai kana khamai ge choose nimni dile je mara sampo mena sa je Bishal das ka chebe je mi ben rab da ga bam ko le je ka chele jna ge kim ne chu FIR te je police me je nim rahange rangai be bizi ne kami be tak do te je jna ge kim ne chu FIR te je nim rahange FIR te gai be bizi ne hab je hai mena so ga kulun be ki dile achelis du pak kulun be ki be tak je taw mak le je hai mena mena chu je lun mak le Bos ko na Nagaland de. Ayuna Nagaland mala manoan kono mo kay maro ko Guwahati de. Ayuna. Aywe. Ekta mala tu khajule. See, my religion teaches me to do this, but your religion teaches you not to do this. Look everyone, sorry. Look everyone, my religion teaches me to do this. Love dogs, love and even an ant like you love your mother and your father and like you love yourself and your neighbor. Love them also. All right? I'm sorry everyone. People are still not forgiving me and forgetting the incident. Please, guys, give me 6 months and I'll come to Dimapur. za UP Uttar Pradesh ke kah gyab ki gena gimi kapabe gena mina hang kapatin komhim re minge kom pui mi chai di za mina hang kremria ka jamle je ka chule mara sam pau mena sajachi kah gyab ka lubi ki ge gyab risi za bam logne luichi mangma za pam pau chi mangma bawna lok ke gena chi kah gyab ki longena gimi za kapatle je ka chule za India ram go actress Helem roge naikom kum changna jang kai kana longya klak ilang ba top 10 ge wang me mina hang kremzi pnui ta te du hu ka sangdi me boji rangai de radle railam ge Aishwarya Rai da ge crol hais nazer ex romingela za paknab ge Priyanka Chopra da ge crol hais rozeringela mui za pakachum ge Kareena Kapoor da ge crol hai me dai zer ex quiz na la mui za pama dai ge Deepika ka chebe pui da ge crol hai chum za react second ala mui za paming ge Anushka Sharma ka chebe pui da ge crol hai na zer react se la mui za Madhuri ka chebe pui da ge crol hai na zer react na kela mui za pasnab ge Katrina Kaif ka chebe pui da ge crol hai na zer react na kela mui za patasat ge Amisha Patel ka chebe pui da ge crol hai na zer hadai te se la mui za pas koi bi ge Preeti Zinta ka chebe pui da ge crol hai na zer himre ko na la mui za pakre bi ge Shilpa Shetty ka chebe pui da ge crol hai ke zer react kui me dai la mui le je ka chele azza nai kum changna jang kai kana re chang ge Bollywood actress mro ge top 10 ge klak ilang mjirang ke gai dile my look at mobile editing jai software ma ka kle busy gine pihin sang ni ge pihite ge mara samja update ga ra hanga chang lakti dile ya cheles do nang ni hai na na len ga ra hanga kem ga dile agena na main che ke zikre kuna kum chang na jang kai kana tak mai gigu Zeme news man saloi ga dile nang ni ne pikhai jang ki ga be busy gine hai na je to dile